biya kamal ka jan gwasame nda manduna chan ko nya gor jano be nong mandana nong kore we ka juba ka jan kor gwasa pai wo kim to kan tamare we ka juba talpon nen kontin kuna komon kere kere we ka juba jitan yin chicken wage kwale ku jangu tera mo gwa mi nong information mo gwa no ye nyoto manan le roda men to kor tamare ka jan gwasame ne to wan kan kan ngajeno kor to ga de ki ngum chora la chejan liangani jaga social media che korche to kam wut kaman chal ka kol kur kuch kan kuma dung sa Sudan liang man to gene kor to ala ni sa Sudan la South Sudan People Defense Force tin kontin pin self kema yadi awa kan chika jien chika no darut kaman chal ka moy chief general a kor kuch ngayene wude mejen wude dane cha kwanya la kwedi ni wala wajen kana ma woyne wala ga tamda ne ko kor ko to ga kam ni war kana jang wa kan kana me chak woyne je re kuma ka jana ramadan te ka ladi ala ko lat ke jan jako so Sudan bo wedi ke ba chongde to to gan dial ga let ke man ko to gene wa ka jen tok tiang pai wo no ka me chala ka tong pin gwa dana to ri ka maten wa korwe to gwami wa waje ke fonde en wude shal ke me general kol korku wa kemne je deni kum deni non konte la deni imagine ke deni kan wal but ko chi charge woche tel wang je tel power chi ne bade ne mo but rek jene chinawo waje ke tongomi kangai ke medane sha me jala nanu South Sudan tel rek ala gor kono to bana ro ke ba wedan bare la wala jene cha kor che gor ko jene ne me da ne me be cha wo ne ke chang ran wo jene da ko da to ne de ling jene ke media ke social media baran ta ma ke jan gwasme ci na ci ke jen ke de ni na jen de in sa Sudan ji jen ci ga no dor dan te tin waje kep en gudo mo ajen gwa dan a worek we tuok tin gwa do jen gwa dan tuok korten ana membrai kono teme en koromo ka dobran lat ke je ngode we je ga wacha da ke ri anatin kontin tuogotin ban men biya ngaje jen wa kemne je dor gwa dan tetin jen dan wo kor ke wori ak wuje no jen an tuogon teme mrai kono ne so men tin jene ne kontin kontre wi ke juba ko kwai ketin kon lat karodien tangu da kona laro ne me to ka e kam jana karodien la we adda ka pinya no wude shale jarol a kol korme ka do ban han ninja gwadme wa he ala liangana news ngon to gwazme gwe ga jeno dong kana survive wude shal kan kwerme wa gwe jeno chetek kata dana cha gor ke gwazme ala goda ni na tena dore point en wude mona ko ngoda kwai ka manana le rode oh my god okay ne ite konen te ka tong pin ka juba cha ga jugo no de ka podio je chi ka porte roi na ka tong pin en ram te ka tong pin ka juba na wa chi na podon gwa se mone ko wa akol kor kan wa ken cha ga mak dor lo je ram cha yen mre dor lo che jal no mo dio je ndan no ngri ka tama dung do kana ne confirm go no dong nguto go ne but ngode kan mandana la solution hanu but malaka gwas me gwe je no dong te ka ti to ko kor dida ma mi pin wang na cha kana tala mi ci to okay na me mangai ke wude nyenya ka te kula nyenta ma wude chala kol ni jen che di chagalat kan ni ko lan nore jen te tin di lo nga peng di dana riare which kan nore tin kare which ka South Sudan na anna mo kor ala silfa kema yadi chiga ngai kono no ala jen kwa toyke nije mala rana toyke ji le ne mene no ne den toyke je kane ri tamma to goro
dong de ka kwer Sudan de ka kep ko bom man dong de gujeno man lari kene ti to ramme mo man la kwer we ka ka jan ngor ba te ke ne te man ka te to ngor bare kuma ka ko no ba ju ba yu ja ka telor ba sometime be je long jega na mo la just lo la ja no nga che ka je ne da ne je ga je kwa lo wo je woni we da den don woni en dol wal ke woni je ga ja wo no me cha gu jeno sa dan tel ko ren me de tok tin nyok bara ta me che to lo kam ngana kam jana ko de log de ni sro kem yadit ken de injin kon tila de ni kan gude chala a call ne a call je na kwer mi din me long me cha kwer mi di cha de wo nya bang loro bang me la ran wo ye ga ba ga jo cha je wo cha kam ka ba nya wo ba yi ba wo ke ji na mo cherong ka ta na so je nong te gude me nge nya mo chi na no ko wa je yen ki kwa ji di 10 dor lo te dor but right now je dial chi ga je right kon ka juba je ndana tuok so kormo tuok je o chawudu me chajo gor waje kep dore e de ni South Sudan nyen do badanan we koro to je ka do badanan je to je no te ne to wali liutin ngwaza mo ko jibone dino tem ngoda kan kan lat ki kon mo to ko boko point bo na kor kujemo tera mo ngeje so en bi amanda to be ale je yo ko tam information be kare ka ta me ko na le roda dino ne kon te ko jibo roje lara ka ta dan te gatin ne daga tong punya ka wo rodian ano wona ka gwa chal ngade ate gwam chalat gwa sama ano okay so the first person men come for report okay alamen chalat gwa sama wachi ka kurran je tok ka tara je tok je wali nga ka tong pinganyam ano awa chu na ka juba airport man ala mi chu na ka juba airport mi ni na che jack wo bna ka juba airport ko tong pen te ka juba airport so mi ko to mi da ko mi ana mo beje bana ta dan ta je bana le lingi yo ka ta dan len ngwaru din ke je ani biata kamal jeno chana pal ko ne ko de juba bi betere ko buto ko ne kon dial kon tong mi tin dong chire ko mo che to ko tem ko jan gwasme tane gurno bu ko rai ke ban ta dan te tin ne bu ko ngach jeno kenya karodian ko ngwala kan te bat metod la we bat ke betere ko ne to tin juba si stable che mangi kon no anyway anu bana nyu je umre den perman